Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana ukuthi-ke uyaqala ukungena kulona-ke ikhasi-ke leli-ke noma-ke kuwukuthi-ke usamusha-ke ngizocela kuwe ukuthi-ke wenze nje ukulungile ungaphumi-ke ungacindezelanga-ke i-button usubscribe nje kubiza imali kumahhala nje okhishweni lesenti-ke elimnyama-ke leli khona uzokwazi phela ukuthi uyibhese ethubeni lokuthi-ke uwathole wonke-ke amavidiyo-ke ney'ndaba-ke ezintsha-ke engizobe ngiza nazo ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke kuze ngakuphuthi-ke lezo y'ndaba ongenza njengamanje ukuthi-ke ungabe-ke ucindezela-ke i-button usubscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke la kulethele udaba oshaqisa-ke ngendlela-ke yesimanga-ke elimangazayo-ke laphana-ke ey'ngenayo-ke zithi-ke sekudutshulwe kwabulawa ingane yomfana ena-18 years eNanda ebeshutha iqulu labantu abalwa nobugebengu. Kubonakale amadoda angaphezu kuka-80 ehlome izingovolo efuna abafana abayizigebengu abadubula abantu eNanda. Kuthiwa leli qulu labantu lingenele imizi yalezi zigebengu bashisa emibili bebese bebona umfana omncane oneminyaka engu-18 obenza ividiyo ebashutha bamdubula kaningi washonela khona lapho. Shuthi-ke laba-ke abalisa-ke bebethi-ke belwa nobugebengu bathe bebona-ke lo mfana-ke omncane-ke obeshutha-ke base bambona njengomuntu-ke laphana-ke ongabayisa-ke ejele-ke ngoba-ke leyo vidiyo-ke ibizoba-ke ubufakazi-ke obuqanda-ke ikhanda-ke bese babona ukuthi-ke ngcono-ke bamudubule-ke laphana-ke wafa-ke kanjalo-ke umfana-ke omncane-ke obena-18-ke laphana. Manje ngicela ukuthi ungene ama-comment section-ke ufushe uvo lwakho ukuthi-ke ucabanga ngalolu daba-ke lolu-ke ubona kanjani, ubhale ama-comments bese wenze kulungile nje ungixhase-ke ucindezele-ke i-button usubscribe nje kubiza imali kumahhala nje okhishweni lesenti-ke elimnyama-ke leli khona uzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke ngizobe ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje.